Gün öte ısık, ayağı ısık soğan ne? Papa John's, KFC, McDonald's var eken. Çayxana dedi. Mına çayxana incir var eken. Halal. Yok bizden kursak tok. Mına biz atayın mınalar oturgan gileytağız. Bu plaj mandarin eken. Biz mına жерге тоқтадық. Жау алу içinde салдабыз. Terдеп жүргалы алдық, күн ысык. Ошо чипстин остейинчи деп алдым эле. Обычно карточканы уруп берет экен да, сайып коет экен. Күн аябай ысык. 30 градусту көрсөтөт бул жакта өзү. Макдональдс бар екен, KFC бар екен. Басы қымбатырақ, пляж жарына болған үшін. Анан магазиндер майда чүйде сырттан ала келсең болады екен. Біз творожный пирог 70 сомдон. Бұл жерде восточный кафеге чебуреки 100 сом дейді. Чебуреки 100 сом, шаурмасы 300 сом екен. Пляждың жаны болған үшін қымбат екен да. Анан сыртча мына чипс экен, картошка куруп экен, эмне экен деп кызык алып жеп көрөйүнчү дедим эле. Мынакей биз ана жабыгын алып кеңири жатып атабыз. Эс алабыз. Мына ачыгын алайлы десем, Венера болбойт, жабыгын алайлы деп жабык ичинде отурабыз. Суға түшкөнүн кеттім, мен алдық сырттан. Азыр көлгө түшө элекмин, азыр көлгө түшөм. Бул адлердин башка жагы. Биз кечегиде түшкөндө таш болчу бардыгы. Бул жак кум экен, аябай ысык. Ай. Бутум күйүп кетет. Биз жашап аткан отелде жалаң таш болчу да, биякта кум экен. Kumdu emeği geçip düşsem çıdaya git de mısırına. Ağzı şakat şöyle. Soğukunmuş. Ana daha soğukun değil. Daha geliyor. Daha sonraki ne? Bu çok başka şeyler ülkeye okşap görünürken de Rusya'ya karabaydı. Вообще soğuk olmaz mı? Bir öte ısırken de. Tam kalıştı. Kaçmadı ya, kirket de az. Su öte tunuq emas ekan, biroq
Вообще сонун закат көргөн келгем жатайын. Күндүн киргени. А? Тартылбай калган окшойт. Жок, сен баспады өзүң беле. Мен даяр кылып берген болчумун. Кетти. Ракушки. Ай, чорт, бом, кеттим. Сон фонтан көрүп калдык.
А все вместе. Я еще поужинала плохо. Ben de prova aldım geldi. Roza Gül'ün lipiski rozun emiskin var yani. Çaylar. Ой, прямо замечательно. Она тоже не портится, да? Не, ну мы все равно же не на раз, хотя бы в течение года там нормально, да? Домой приедете, пересыпите в сухую. Biraz da kaset voltak biraz çarşadık. Caman çarşadık. Gittik. Güzel. Так садится солнце над морем.